Pozdrav svima, danas ćemo igrati PES 15 Real Madrid protiv Schalkea. Idemo. Penaldo. 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 Ja. Bale. I pokušam nešto ili ništa. Nalo ka krosu, kroz, volej hvatali, ništa od toga, izagnutan ka Bale-u, Bale, ka Kerimu, Kerim, pa gdje ćeš gore bre, kakav loš šut, katastrofalan, gdje Lucas Silva, ka Penaldo, lepo, Isak Newton, odlična akcija, ali šta je ovo pokušao Isak Newton, nisi ti toliko pametni, da pokušavaš ništa. Idemo, Benzema, prečka, idemo opet, skač Pepe, ide. Kakav pas iska, ali Kerim nije mogao da završi akciju. Idemo, Penaldo. Kakav gol Cristiana Ronalda u Rašlji po 90. Pa to je penalt. Kakav gol Penalda. Kako je samo lijepo bacio pas ka Penaldo, kakav završnica Penalda bre, ne bi ga zvali Penaldo da ne daje ovdje gol. Pa kraj prvog poluvremena, kakvi pasovi. Kerim. Lepo i kakav promašaj Bale-a Monkija, nemoguće, pa kako se ovo promašaj. Svaka čast Bale-u, nema šta. Tako je bilo blizu, nije dogo. Skač kroz. Penaldo. Ide Lucas Silva, kakav šut, idemo na dvita, lepo, ide Kerim opet, Benzema, kakav šut Benzeme, idemo kroz, idemo Benzema, Lucas Silva, ne, korner, lepo je okrenuo da je Lucas Silva, ali je blokirao odbrambeni igrač, ali idemo, Benzema, gol, kakav gol Benzema, moralo je da se desi ovo, brat,
Kakav šut. Glavom. Garmudzev. Drop that bitch on her head like Ronaldo! that. Ronaldo! Gol, 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 gol! De Cristiano de Ronaldo! Kakav gol! Ronaldo! Nema! Ako se zove Ronaldo, zna se. Ne. Što? Bar ne tem ti ga majki. Lukas! Kraj utakmice. Hvala vam što ste gledali, vidimo se sljedećeg puta.